Biya kamal gwasame anda mandun shang kwas nyagan wala shang wal diok pai diok ron kina dangra widi jan dangra idu bakel na me bala update ke kwikur dana to ka misirwel misrodin mat ke United States ke kum America me ke Korean ke ji Iran abari por me bana jelin kel ka do badanen to ga je to ga ne ki ngum le rode ban jelin gwasame dera gwan wode kor dan update ka kor kona to wimon ko ken ke very important along ko te ga dun wani yerken in economic yerken chiang ne ne dial konen to wimon ko kor mindit nyeni kume Iran kana kum America me tinjorian matkel ke kume Israel do badan mat karudin ke jengai kon diale ano kume Iran chenga ne ken chenga ke jek ka te ga dun wan go ken atilet ken ke pinte changa an korme a korme dit ko korme ni tidit ala ji Iran lat ken ode ken win monde ken dak ken ode ken netin konti ne pindi ande ken ga chenga siang me je ken de ken ke rul me bej long me cheng ken ken je ga long ko kor gwan me bar ke runtung wan ken bo nyir ken kume Israel long ken ji Iran nyir mo ajen chi ko bo kor ba to gan wale gwade dan me ji Israel chi ga nyen ken de kon shal ke Hamas ni ka Gaza no chi ji chi ne de shal te ji Iran chi ken kume ama si kan luak ka ci kan ne ko kon ala hasbula kan mo ka mech kan widi arab yal ko ken ano ci ga loki kan to ko ba ne to content ke Israel ba ka cenga je ke ba ka buk right now a report bana linga bala mun dana to ano kam ala kore jidid me ala kore pai to ga ne tama kam Israel kan kume America metin charen mat kel ka ki ko dana ji to gor je no bana man dan ci lat gos bana je ling ano kur to ga ne ano bu kono ling kora tuogan tema kam Jisrael tin charen mat kel ke USA ngai kon yal no kumditi ke kumti didalong aduno kume dung Iran kume bej kor tuoga ga changa jan dangro yid badda ka payro ron kina dangro jan dangro yid bakel jen paye we to koro daga jamone changa jan dangro yid badda ka payro ron kina dangro yid jan dangro yid bakel jen gwase to kor ke je wade ci Jisrael kan ji United States she can coordinated kur mi chikana riale ka chikana matpin ena shukana lat shukani Iran shukana yan match midit ka goten content chikan ka target ki chikan ka bar ke military base gwad mi mo timiti ditiga tindi chal ka nuclear facility namo shukan ka dakan gwata ton mi chikan ka dakan military base to timiti ditina la nuclear facility mediti ka medi jek mi chaga dwaye sha deken shiji USA kan Israel ka lare wona me ka kwisavati civilian ba ne ti ba kwar ken kon nyon kana ba me ken di kon det kadien ba ka dil wo ko ken ngar ken ka tingna chicken dier jo kan wo chwa me ti di chwa kala chicken no an gwade da ne cha book kume America me ken kume Israel no ajen wo chwa ke Iran kan side mo te ga Tehran no kan Iranian sidin tin ko ken tin cha mo ke me ti dit kan gwada to chwa ka book nika jen gwasa mo shwa Iran several senior Iranian tungwan ala kwar dit ki Iran ala Iranian official kan ne ko kien shwa kan naka gwasa mo ka jen boka cha boka moni an gwasa moni chu ji Iran chu kan nyoka mi chu kan wori kan chu declare ki kan ko lad no eno bige nyen ke kumen dangro na me mi chore lat ka kore me cha ka bok chu ji Iran chu kan nyoka mo boken shukan meti dida long shukan nyoko mulung kan ke which Israel shukan andwed of missile ke meti chop ke kur ke de dit tit drone ren yal tien kon tik tin la mech shukan ka long ke Israel ka shukan US military base and take Middle East bane shukan nyoka mi boken ke gote koni kan target re kore dane to grode chicken Israel chicken dwa meti dit chicken US base and take a Gulf chitke wheaten corn and take Arab chitke take kon ke countries into 10 wenamo te Bahrain te Qatar te United Arab Emirates ka te tin bo Saudi Arabia we de ti chukan ka bokade di long ka kor gwadamo me chi ka bok kan de kon de chicken ka jakala misaili chicken ko the content de jiwitin ala civilian ne de mo shade ne chukan ka bok it can Northern Israel
no chwe tegering mudin mi tok tin wini mi shang na me cha me ken cha ka kamnial ko kan Israel te kan ga meti dit te kap kan meti dit to kap kan ka pinga je murai ko na tema kor che ro la lo daga pin ki we ka woniam murai ko na tema ka je report pa iben ala Israel ci deni ken ci were tor re ren yale ken no ci ka bok ka wuje danan chwal ke teran la city min dine jen no bukan gotin content meti ditektin man go ka Israel kan ji United States kan ci kan bong ne kon la civilian target in a military base especially go the content they mean ditektin so ci kan target ne to kon la civilian na mo mi chiro la kan gote kon te ci kan ka boka gote kon de dwai ka metin te dwai ka Israel kan ji USA base kan gote kon to korten en kormi ci kan me charode nyok mi yudoron na doro chwal ke Lebanon ji Lebanon ke ne tin kon la ji Iran allied lok matken ke Iran ameni doro chwal ke Hezbollah ba matken ke Iran kan dialati la ken Israel la ken ka dwej me tungwan rokene tungwan jeken ka dorshal ka Israel so kujemo la Israel la Iron Dome ke maye didan la me la ka tagnial la ka ta ko ne ti shikan targen military base ku ka targen civilian so kujemo la kuma Israel la do badanan be me ba ka ta jen ya la ken ka penpin la jalade anta right now en kurdi de me shewin mon te je yarmrai kone no chuin mon che yar ko te dum walung te yar gwad mone man yam an cha yar jen kor dan che tuok kam Israel tin char mat ke USA nyin kan ke Iran ala det ke petroleum ala oil price che wenial aname right now che shipping ke dob dan la liye de nan ke je ka doben we ka Hormuz ke je yar ke liu anyok bo point de che jat karwar che yar right now ke economic do badan ngai kone oil price we nial ke chi jat we nial point de che air travel ke do badan en jel na nial ke je bone cha je disrupt jen kore men especially within kone te Middle East ala air space ne ken ke go to kone re nial ken tin ti la jel ke nial wache ka affect cheng re nial chicken jel kon teme kan drone pan ken right kon teme boken within content ka Gulf countries kan go the ton chan rajan in ke Qatar ko rai ke Dubai ke Arab Emirates ala United Arab Emirates ko rai ke Saudi Arabia we dialati ko ga target Iran so right now cha kan air space ni dial cha yo ga ko cha go rotating beto na me mele road right now and we me right now mrai ko na chala do ge jena ko me be expand ke ba weniam ko kan ji Iran lel kele bong wi tot ko ti military base ni ngi USA ticket ne jen do dan en bokan na ka jeno no so right now mele rode na me ametwok ke mi choda lat gor jeno de lariye ka ta dan elen ngwana rudien ke je ko bukon kula family ti kon lat ko rudien win mon te de ngwan ti we je kan tama en de dan ko na survive ke je chaje leli chaje kapchong chaje le woko chana min gujbe ka South Sudan tiken ke oil la crude oil la nan ke yer na mo che yer a ti wi ala ko ken bone che ka yar ko en ken wi ti tiken ke lien mudir long mala ko ke so ra na ko jen ki kore me eno che ko dana ko ke liet che yar eno che ko liet che chun yal nyop lo che lari na meni amile rode re wijen teme wi mondan to kontinent no kormi di jatin me cha de ignore ko kormi bu kon dial bakayar so na me bala jenab de ndanen ba nun ke ye atu ga teme won yam bu konete ke information ke kwi win mon ke kwi kor dan le rode ke tugnat ko bien kula te kal ngai kama dan le rode right now Middle East ren yala shiken jel anyok murai kon ke kwi liet che price che wenial so economic way jakalong jen kur dan le rode ne me bana more information bana kale jek gwasen be mete mi chola lad bana jeling gwasmene ani bi atakamal bye bye